Siyabetha unyaso Yesu. Lana uguqile umfana wangwenya. Umvangeli akhona lapha eRichards Bay. Amen. Siyacela Nkosi enkulu yasezulwini. Sibancane Nkosi, siphaphame kahle kuleli bandla. Kwakukhona intombi nezinsizwa endala phambi kwethu. Ezazithi mazifakaza zithi ngambona wakhamuka la. Wangena emzini kwaSibanibani wenza ukuthi nokuthi. Ngiyacela nami bangcwele ngoba ngizokhuluma indaba engiyixoxele. Indaba yosuku ixoxelwa ifana nendaba osuke bangcwele uyibonile. Ngakho lapho engiphoseka khona eziseleni Inkosi Yesu lomhlaba siyokungitakula bangcwele. Amen. Amen. Ukhuluma ubaba umshumayeli, ubaba umthiyano lapha ekhaya ohlezi lapha eduze kwami. Uthi ngo-1932 Inkosi Yesu lomhlaba uPombela wakhamuka lapha nawawela insezi, wathi sephakathi kwensezi neMondi. Kuthiwa ulayini wesitimela ngaleso sikhathi ongakabibikho. Kodwa wafike wema, wayesethi ubaba kulaba ehamba nabo, bophani ifindo la ngoba kukhona inyoka ezoqhamuka lapho ibheke phansi le emanzini yolanda imthwalo ilethe futhi nezimpahla lapha ehamba ingakabibikho. Basebelibophe ifindo, bathi basebelibophile ifindo, wathi kuhamba wayesethi bophane elinye ifindo la, bathi balibophe ifindo lesibili, wayesethi liqaqeni lelokuqala ngoba abazofika la bezosaveya bazofika bafaka isikhonkwane la, kodwa kuyohamba lesi sikhonkwane basikhiphe ebese befaka ulayini wesitimela uzokusuhamba la. Bathi wenyuka njalo eza lapha e14 lapha esikusebheyi khona, wathi mayefika khona bathi wafika wahlala phansi kwesihlahla, wayesethi mayethethe phansi kwesihlahla, wayesecela amadoda wayehamba nawo ukuthi bamnikeze ishumbu lakhe, bathi banisondeza ishumbu lakhe, bathi waliyakaza kwabakabili, wathi wayesesukuma walibeka phansi, wayesesukuma wema ngenyawo, amadoda esondela wayehamba nawo, wabuza ukuthi baba kwenze njani kunenyoka ilapha, wathi njengoba nihlezi lapha ngifulwa isibhedlela. Ayesexakeka amadoda ukuthi isibhedlela sophumaphi la ngoba akho ndawo engabe kungena isibhedlela la. Wathi ngifuna isibhedlela njengoba ngihlezi la uthi onoba khona isibhedlela sohamba sihamba sakhiwe la kule ndawo. Uthi leso sibhedlela singaleso sikhathi siyobe sibiza kakhulu, kuyobe kungena umntakabani. Uthi leso sibhedlela kuyohamba kube isibhedlela samaNazaretha. Ikhona iDibhey nansi yalenga lama umile bheka ngapha ngasentshonalanga uzoyibona iDibhey yalenga. Ngakhona ngelinye ilanga kwaxoxa indoda yakwamthethwa sasilapha nakuthiwa kusephathayeka khona embusweni amaNazaretha enzeleni enkosini yakwaKhoza. Ithi kubo babengatholakali, ithi kodwa kwahamba betholakala kwakuthi ma umntwana bekunyawo uthi beseyahamba emhlabeni. Uthi kwavela mveluvelaphi, wayesethi kulelo sizeni kulo hambani nifuna ushembe uzokunceda kulelo sizo leli. Uthi wangafuna ubaba omkhulu watholakala abangcwele abahle enkosini, wathi mase etholakele balubika lelo sizwe, wayesesho lamazwi ayewasho ukuthi sisezokubathola abantwana abangazukufa. Uthi wahamba isikhathi insuku zadla amasonto adla inyanga, wayisola umame wafika isikhathi lapho amthola khona umntwana. Uthi wathi mase etholakele umntwana wakhula, wathi mayesefika kuleli banga abaye bahambe sebekulo, kuthiwa umntwana wabe sehlaba kakhula, wayesethinteka ukuthi njengoba segula lo mntwana sekuyikho lokho kwena nje. Wayesefuna ushembe, uthiwa ushembe umkalendlela wayesemzini nasemgayideni, kuthiwa bahamba baze bafika khona, bathi mabefika basebebika bathi baba samthola umntwana njengokusho kwakho, kodwa njengamanje uyagula, njengoba egula baba kungaza ukuthi usekuhamba kwakhe manje emhlabeni. Kuthi uPombela wayithatha indoda yakwamthethwa waphuma ngaphandle komuzi wasemgayideni nefosholo wafika wathi mthetho mbana la unge umgodi ongangethuna kuthiwa le ndoda yawumba umgodi, yathi mayisiwumbile umgodi bangcwele. Kuthiwa uPombela wayesengena phakathi wafika wathandaza kulo mgodi, wayesethi ubuyisela inhlabathi mthetho. Kuthiwa umthetho wayibuyisela inhlabathi, wathi mayibuyisela inhlabathi yathi usungafa umgodi, wayesethi uvale, wayesewuvala waba njengethuna, wathi mthetho senguqedile ukufa
ukusukela lapho uthi umthetho ababa khona uhambese umvangeli kuleli bandla lakithi lamaNazaretha abantwana. Elokugcina Nkosi yeSabatha sicela ukhumbule izwe lakaMbonambi Nkosi yezulu lomhlaba. Siyabona uyayibuyisa imizi kodwa umuzi wasemkhayeni uxoxa indaba esicela kuwe Thixo omdala wensuku ukuthi uzobuyisa kanjani wena wedwa Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba nalo ubuyisile Shembo engcwele sekungasazi ukuthi kokho kuhlale abantu abamnyama phakathi kwabantu kwabelungu bangcwele. Inkosi yomsana uwesaba ungembethe awuhepangawe awunesabi delagi umoya songanisa mlomo ungathetha manga Shembo ingcwele kuqabadele ndlondlomusa umvangeli wakho umdletshelo waseNanda ethembeni ayibonga inkosi. Sikhuluma ngoThixo uManazaretha Nkosi amakhosi ithi sikhulume ngoThixo sizingane Jehova umhle kodwa asasizwa Shembe Nkosi amakhosi bekhuluma kuthiwa ngenye imini la ngesansi kwasenseleni ulapho Nkosi uBhombela wafika insizwa yakwaSithole yayiphethwe ukufa kwesilephelo. Angikwazi ngengiso nje besho njalo abadala bathi isifo sesilephelo yayisihlula inyanga lesizwe igula uyiphethe ukufa kodwa mayifika phambi kwakho ngoba uNkulunkulu Nkosi wasiqeda leso sifo Jehova umhle. Kodwa wayisuyiphi indaba angimazi lo muntu wena nimphatha kulamafoni azixexwe ukuthi nimthathaphi ngoba ekhuluma ngoba uShembo uNkulunkulu wakhuluma indaba abaNazaretha yokukhomba ukuthi uNkulunkulu lo phambi kwethu. Wakhuluma indaba ethi hamba ubuyele esizweni lakini ndoda ngizawufika kodwa isikhathi engiyofika ngaso kuyobe kudikiza umhlaba. Ubani wayengazi lokho ngaphandle kwaNkulunkulu? Abasiyeke abantu masithi uShembo uNkulunkulu. Amen. Abasithethelele nje abantu labantu benu kulezi ixexhe zenza amafoni ezaphathani wathwebe abantu abangemno. Uthi buyela esizweni lakini ufika ukukhuluma indaba yokuthi ngizawufika. Umemezelo wayesemnika ingoma yokuhlabelela lo mnumzane lomsensizwa ukuthi ahlabelele ezweni lakubo ukuthi ehlabelele bathi abantu useyagula ngoba wayefika segqoka lengubo esiyigqokayo yobuNazaretha. Walisho leli ivangeli ngampela wathi mawunyakaza umhlaba udikiza ezweni lakubo lensizwa kanti useyeza uMesiya kwakushunyaza leso sikhathi kwakuthiwa uBhombela. Bagijima bonke abantu babuthana kulo muzi bezolalela lolu daba olushiwe lensizwa ngoba sebayibona lento ade isho lo muntu ukuthi uyagula. Kathi siyeze silona sesizulwini sathi masifika komunye umfulukazi umkhulukazi sizowela kuzo safica insizwa lapho eyayisebenza lapho iweza abantu yagibela isikebhe yawela nawo leyo nsizwa yahamba nayo. Le nsizwa yayise ngoba kunabantu abanenhlanhla abaNazaretha abadaliwe nje ukuthi banenhlanhla eshokuzaleni kwabo abakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu njengoba sakwazi ukubona. Inkinga efikile khona omunye ufike benenhlanhla ebona into esephakathi bese amehla akhabe nenkungu. Yabona inhlanhla lensizwa yayisimbona ukuthi akusiyo umuntu lo mayisezowela isikebhe khona lapha amanzi angakwazi khona esingakwazi khona ukuhamba okufuna ukunyathela amanzi wena yayisithi lensizwa ngicela ukubeletha. Yayisibuthi ujwayele ukubabeletha abantu yayisithi lensizwa cha akusiyo umuntu wena lo uphi lo muntu wena wexexe zamafuni ngoba akanawo amehlo kubona uthi awusiyi umuntu uNkulunkulu wena usho umuntu uphaqa. Yayisimbele lensizwa inuweza kanti lensizwa iyekhwendaba Shembo uNkulunkulu uManazaretha amahle. Amen. Yenye imini uyahamba lapha ngaMpunyoni kwasisu uyaphuma khona mayiphuma khona uyahamba uthi kunyathela usekhona lo mqoko uthi kunyathela hamba umbala wayisema wathi hlengile
wayesebuza emadodeni ukuthi ayemkhapha naye ehamba naye ukuthi kuyalinywa nokuleliswe babukana abantu ngoba kukhuluma uMesiya phambi kwami wayesethi awuje wasuyajika umhlangano ubuyele emsino ngomkhwanazi wasizwe uma ubuyela khona wayesethi abantu akabalime wayesakha isifungo sokuthi lokudla kuyovunwa iminyaka ewu15 uphi lo muntu wenu kule foni yenezixexe uphi lo muntu wenu Nkosi yamakhosi ngumntwana ngiyacelela nami uqabadele ukuthi Nkosi enkulu esezulwini inkungu eyimbatha abantu ingangembathi mhlale njalo Jehova ngubona njengoNkulunkulu kodwa ngisuke ngibe ngihlushwa into eyodwa Nkosi ngisuke ngibe nolaka uma ngizwa umuntu nje ekhuluma lo muntu nje mangambona lo walokhu Jehova umhle ngakhohlwa ukuthi ngiqokele izingubo ngiyamswela nje ukuthi ngambona kanjani kodwa ubaba omdala ngiyabonga Jehova umuhle uphile Jehova umuhle ungipha amandla okuphila ngiyabonga Nkosi busamaza abazwini amen ngeza ngingedwa elizweni engale phuma yamakhosi umfana wakhe wasevunzitha eMandeni lesihlabelelo wasihlabelela ngo1934 wayokwenza uOctober wokugcina eJudiya edlula ke evunzitha sathi masikhala isigubhu kwakuhutshwa lesihlabelelo wayongena eJudiya Nkosi yamakhosi ngiyalikhetha unyazi lwesu bakhonza abahle enkosini inkosi kunendaba eyithandayo yakuleli yalizwe lakithi eMandeni ngizocela kuqala ngilingise amakhosi akwenzile izola aqala khipha iseluleka amakhosi izola kunamazwi umqalo wendlela awakhuluma ayiseluleko kuthina sonke esingamaNazaretha phezu kwentaba yomhlangano umqalo wendlela ukhuluma ngelanga nenyanga uthi laba mabeka bafika benesilonda ezulwini uthi lowo isilonda sobe sidalwe uye uthi leso silonda uthi nezulu lowo muntu ngeke azalibone ingula phakathi iseluleko leso sikamqalo wendlela mhlathwe indaba kaMthiyane umshumayeli ekhuluma ngothingo olwamkhiphela isitho lathi buka lapha ngeke ngisakwazi ukufinyelela embuzi sasimnyama bakhonza abahle umqalo wendlela usuka ekuphakameni uze evunzitha uqonde nje ukuyoshadisa lenkosazana yakwaNgiba ma efika kulela lizwe lakithi ithempeli kwakusasontela emzini okwaNgobese umuzi wawufica nawo ubhubha kwangapheli inyanga eyintathu kungafili umuntu kulomuzi okwaNgobese ilapho kumqalo wendlela wangeniswa khona inkosi yesizwe eyabi khona ngaleso sikhathi umgandeli kaTshana uphuhla phakathi kwentaba zimbili shumafungama noNyathikazi
Nkosi yesizwe le uthi Nceku yezulu ngena kulomuzi ngunika lo mnumzane uNgobese ehlala kuwo ngoba lapha ekhaya ngeke kulunge khona izinto anongahambisani nazo maye esela kwaNgobese esuke ephakameni ezele ukuzokhipha lolu dwendwe olwabe luya entshonalanga neswe duze kwehlala Nkosi lakithi kwaMathonsi lapho emzini waseyibisini lolaphulu luya khona udwendwe ufika uMkalwendlela useyabizwa ngabo 4 ekseni sekufika igijimi lenkosazana lenkehle oyoyishadisa isihambile isincile ayisekho emhlabeni useyavuka isilwane sasezulwini masivuka isilwane sasezulwini esiyedla ikilometer elilodwa usuka la kwaNgobese okwaku ithempeli khona ezoya lapha okwakhiwe khona ifem namhlanje ukuthiwa KIC yakama fridge le fem lo muzi wawakhe lapha wakwangiba bakhonza abahle enkosini mayifika uMkalwendlela uthi hayi icabange kakhulu inkosazana icabange kakhulu ngalapha eya khona eyogana khona uthi kodwa kanti akufikwa phela emendweni wasebuza uyise ukuthi uphuyise washo ukuthi wayesengekho usiyesa kwase kukhona umne wabo wentokazi le inkehli usethi kayihubihuba phela ongiba omlungwana ombonambi omananga bahubihube lodwa laba bantu ngapha enyakatho kuthiwa omalambula mase luhutshwa leli hubo yasiyathimula inkehli emsamo yathimula yavuka kuhutshwa ihubo la kwaNgiba akabonga uShembe Amen. yathimula wasethi akayidonsa ayibambe ngesandla ayisesibayeni lapho kuphuma khona bonke abasuke bephuma nabafikayo mabezogana kulomuzi wangeni bangena esibayeni yawela inkosi yeSabatha naye baphuma bawela imandeni umfula imandeni bawela njalo benyuka beshona entshonalanga neso ku6 km usuka lapha kule feme uya ABC lapho kwakukhona uthi la ngumntwana mayisefika esigcawini uthi esihlahleni uthi akhisho kwasesihlahleni uMkalwendlela lasini udwendwe lwaphela ayibonga inkosi yeSabatha khona ngo1927 uwo lo muso kaNgiba ufika uMashando ogane khona la kwaNgiba Nkosi emakhosi anginaba abantwana ngizocela abantwana ithi inkosi yeSabatha awu uyazi inkosikazi awunaso isibeletho wena kodwa sesizokushintsha manje sikunikeze isibeletho ukube nesibeletho ukwazi ukuthola abantwana umfana uzomthola umfana umandla kayise uzomthola intombazana uzoyithola uthi uma uyithola Mashando iyodlula emhlabeni ngoba indoda yakho inenhliziyo elikhuni ayifuni ukuhlukana nezincanga wasecela masi uMkalwendlela wawamaya lamasi wawaqeda wathi uma waqeda uthi igama lentombazana obo uNomasi ayibonga inkosi yathi ke inkosi yeSabatha waqhamuka uNomasi emva kwamandla kayise ihibe lapha ngiyibonile nami zihambela ngo2020 seyidlule emhlabeni ihibe lapha ezayizalwe noMashando udidi inkuze edidimbala esangweni kumakhasana uphunga uphume kanjani eThembeni yiyo lesizwa lena kaMkalwendlela wayiqamba igama njengomfundisi uMathosi wabaqamba amagama wakwazi nomsebenzi abazowusebenza ukuthi bazoba bafundisi baleli ibandla Nkosi yamakhosi ngicela ukwehlela ngesizathu ngingadlisi ithuba Nkosi ubusise nekusini Thixo unamandla wonke Sila
Thixo bamkhulu, Thixo khokho bami, ngiyabonga Nkosi yamakhosi. Ngiyabonga Shambo ingcwele, ngiyabonga Nyazulu izulu. Ngaqala ukuguqa lapha phambi kwalombhobho. Ngiyivaka ngiyesaba ngesikhathi esiningi Nkosi yezulu nomhlaba. Ngicela ungiphe isibili Shambo. Nginekala Nkosi yezulu nomhlaba. Sufika usizi ngoba umntwana ozalwa abantu abambona uBhombela. Indoda engizalayo intaba yezulu ithi yathi mayiqhamuka emzini okwavela bahleke. Ithi yabona umuntu oyisimangaliso yathi mayiqhamuka yabona umuntu ongathi umile phakathi kwabantu kanti uhleli phansi uthi waxaka umuntu onentamo ehlule kunentamo zabanye abantu. Ithi yabe siba nothando le ndoda engizalayo. Umvangelo wakho Nkosi yezulu nomhlaba entabeni zaseMelmothe ezweni lakwabiyela. Umvangelo ubiyela icilongweni kodwa ithempeli engulo isethalenteni. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Shembe ungivumele ngibela kunye nje noma kubili abazali bami bambona uBhombela ubaba waphenduka kuBhombela waze wenza into esimangaliso esinecala Nkosi yezulu nomhlaba wathi mayebona uBhombela efike entabeni zakwavela bahleke ehamba nezihlobo zakhe wayeseyabuya uthi wabona umuntu omthandayo uthi waba nothando. Ngiyabonga Nkosi ngoba sizalwa amadoda ayinothando. Uthi wabe sekuyela ekhaya wayesefika ecela abathile bamthungela ingubo oyisa kuBhombela. Sinalelo cala Nkosi yezulu nomhlaba. Uthi wathi mayifika ezulwini lathi izulu lamazulu ngicela ungigqokise mntanami. Nansi indaba esinawo Nkosi yezulu nomhlaba. Siyakwesaba Nkosi uNkulunkulu sikubonile nathi sesikubonile Nkosi yezulu nomhlaba. Kangivume nje nesono Nkosi yezulu nomhlaba wangipha umsebenzi Jehova. Bengithuma ngisebenza kuyisabatha ngibuke Nkosi yezulu nomhlaba. Bese kuqhamuka abantwana bakho Nkosi yezulu nomhlaba. Ngimile emsebenzini khona nesizikuthatheke okuyokuthathwa abantu masebesendleleni nabanye kade bekhuluma lapha izolo bethi kufanele nesikoleni kufanele sisibuyisele. Uma umuntu esekudida amehlo uyakudida amehlo wathi umsweli umaka nje iphoyisa livezela isikhwama semali livese iphoyisa liphamba nomqondo. Bekwenzeka Nkosi yezulu nomhlaba. Bekwenzeka Thixo lo msebenzi ngawukuwe Nkosi yamakhosi. Bekuye ukuthi mase kuqhamuka abantwana bakho Nkosi yezulu nomhlaba ngiyibona imithwalo ukuthi yakithi ebuhleni bese ngiphakamisa isandla esizweni enginazo endundulo ngithi letheni ngakimi leyo moto. Hawu Nkosi yezulu nomhlaba. uNkulunkulu impela ngoba bathi uma usungibuza indoda isikhipha imoto endleleni indoda esebenza nayo ngathi ngithi ngiyabuya ngizoqintethelo la iphethwe yimi ngathi ngeke ngimkhulumise ngoba ngiyamesaba unolaka lo muntu kodwa izwi lafika langibuza ephumlalo ngoba uShembe uNkulunkulu impela lithi izwi uyaphila kahle ekhanda lomuntu. Usho inkosi ehleze ehlalweni baba ankosi kodwa kungambuzi ngani usho uThixo ehleze ngathi ngiyesaba ukumbuza ngoba unenkani uphatha nezibhamu. Kodwa ke Nkosi yezulu ngumenzela inkinga ngoba uthe esebenza kulunzobo bese walala bafike basithatha lesibhamu bamisa wahlala cishe iminyaka emihlanu engasebenzi ngase ngiyesaba umuntu uthi hamba uyocela intethele. Leli ndoda yathi sikhona lapha emsebenzini yathi hawu nisho lo muntu wenu uShembe lithi uNkulunkulu ngathi mina ake sibaqhathe uNkulunkulu ukuthi ushonela ngobusuku uyiphilayo ngoba mina ngiphethe uNkulunkulu ophilayo uhamba ngenyama hayi uNkulunkulu otolikelwayo. Yayisithi ikhona nathi ngifonela manje ithi hayi ngibone ukuthi uphambene ukwenze wenze njani mina khona uThixo ilapha ngisazoyisebenza kushanela manje ithi lensizwa hayi nithi uNkulunkulu useshiya igama likaThixo ngathi mina yabona sibaqhathe uNkulunkulu ngifuna ukuthi liphele isonto ukuphi lathi lishona ilanga hayi wabonwa yini futhi ukuthi asahambe kahle waze kukhona ikhompyutha isinemathi function ekhanda wakwasuka ngenyawo kube kuseswazongena eginga indlovu eshaya nje hayi ase ngibe ngimdabukela ngathi hayi asambe sekuthini wathi hayi uShembe uzokusindisa uyaphila ke manje kodwa yathi uShembe uThixo elinye ilanga ke ezweni lakithi ngeke ngiphatheke ngizwe ubaba unhlangulela ethe makuthiwa ingudlangudlane egudla intaba zomkhambathi uthi ngeke ngizwe kunyakaza nakithi akayigudla ezakithi intaba phakathi kwendundulu nenkwenkwe waqhamuka uBhombela isimela sidlama isimela yaqhamuka wathi baba yaciba yaningisa imamba ehlaza yaphuma phakathi kwendundulu nenkwenkwe yaqhamukela phezulu emzini wenkosi waseNtembeni. Yathi mayiqhamuka lapho yathi mayisa yesithi batabamu phezulu ithempeli lokuqala kithi kuthiwa isenqokweni sesithembisweni manje. Yayisithi kawulani
ingqabo nitshale lapha sikhona esihlahla ngisiveza asikhuluma madala basezulwini ngoNkulunkulu obunjiwe obudongwe sikhuluma ngoNkulunkulu uthena ohamba ngenyawo nalamhlanje uhamba ngenyawo yasifike isigawulana lengqabo nigqumeke lapha sihlahla somtholo sikhona namanje kuleli thebele ngo-1918 yayisiyedlula yaqiba yaphikelela phakathi yekumfula okuthiwa yintube yaphikelela umakhubalo yafika endaweni okuthiwa kusebhonkolo yayisingena emzini ngeke ngisho isibongo sabo ngoba esekhaya komama bezinto engalungile yayisifika ingena lapha yasibuthisa umhlangano wathi masubuthisile umhlangano wayesethi umnumzana hawu nanguJehova kubili nje lokho badala basezulwini wayesethi akwenziwa mafika uThixo siyesibona ngizwile umthiya ekhuluma lapha uthi indaba esikweletu kayisebenzile ekhaya ngoba uthatha into onikeza ushembe kathi sikweletu inkinga leyo nto sikweletu kasebenza lapha ekhaya ngifenisha kaShembe wayikoleta ngisho usimende kaShembe wayikoleta manje mase sakweleta izinto ezikashembe sizawukoletela uShembe izinto sizawuba nenkinga ngoba uShembe usiphi izinto mina nje ngihamba ngemoto engiyithandayo eyonyazi ngayicela onyazini ngo-2012 sinomfana lomjado usehambile-ke emhlabeni ngabe ngiyakhuluma-ke ngikhuluma kwasizikuhombela namhlanje bathi-ke yangena kulo muzi uThixo wangena kulo muzi yasiyaluza le ndoda yalekha kuyinkinga-ko kubeka induna engenayinkomo induna amakhosi hayi kwinduna kube kwinduna elesibaya ngoba kwakwazi ukuthi inkosi mase ikhuleke esangweni kothiwa nayo inkosi kubanjwe into ebanjwa uzobamba inkukhu ngoba ungenasibaya nje ufana nami umuntu ubeka into yakhe ukuthi ukusisela ukuthi usenge usuwena usebenzisa lento yayisithi le ndoda ngizobamba le nkomo isebenze uShembeke nakho nje ngulakhuluma kodwa obaba bakubonayo ngase ngubuze indodeni endala ibilapha endundulu emzini okuthiwa kusezilezweni ubaba uShanga uthi sasikhona sambona ezisimanga ubaba-ke wayekhona sikhuluma ngento esixoxelwa abantu abayibonile ngamehlo basebezala thina asikhuluma imbudo edinganekwane sikhuluma umlando usuka kumlando uya kumlando asikhuluma indaba kaFandani yaNdibeke yafika ngo-1956 eKapa sikhuluma ngendaba nje kaNkulunkulu osuke kubazali bethu wezakithi bambona ithe indoda lapho lokade ukhuluma umvakelo umdletshe ithi mina nalo Abraham okhulunywa ngaye kankonekthi naye ngoba kamasi kodwa xa kukhulunywa ngokhumalo ndiyakhonekta kwaye-ke nalo Mateyu bengimfunda kandimazi kanze nimbona bathi-ke yathi uma ifika lapha kwenziwa konke kwasekubulawa izinto ezenziwayo uma kufika uJehova kwenziwa konke wathi uma seqediwe umnikazi wezinto ngoba ehlezi laphana nje iy'nhliziyo zethu uyibona zonke neyami uyayibona neyakho uyayibona noma ibheke eceleni ngoba ikwashobrite nje yami manje ikuphi lapho khona special bathi-ke wase kubekwa lapha phambi kwakhe naso-ke indaba abazali bethu ababona uShembe uNkulunkulu ngayo nathi esibona uNkulunkulu nathi sinakho singakusho manje uNkulunkulu esiphambi kwethu uNkulunkulu sibonile sifika la izolo sinethwa imvula hawu kwathiwa nozentishiwe usemvulile sathi amen sajabula ngoba ilizwisele yapho asazi-ke mina ngoba ngibaleke ngawuqashe emotini lena ukuthi ngizawubuye ngiyithathe phile yangeza ngigeza abantu abasezulwini ngoba ngiqashe emotini ngibalekele imvula nazi into zokubaleka lezobalekele nezulu duma wathi umfundisi uDombe la ekhaya ubalekele izulu kuphela la ekhaya imvula ayibalekele nelanga libalekele yasibekwa le ndaba ukumala lapha phambi kaBhomela kuthiwa indlamhlathi kaMakisi yayisiyaluza yayisithi uphi ngiyalazi negama lakho malume wami ngiphatheka kabi nje Nkosi yamakhosi ngoba insizwe engangikhulume nayo lolu daba lolu ngaze ngawubika nakumfundisi ubaba uShabanga ukuthi ngimtholile lo muntu wako lomndeni wasekhaya komama ngathi unkosikazi wakhe kuya 14 ibingakholwa lensizwa Nkosi yezulu nomhlaba umkhumbule kwakuthiwa uMabhida lensizwa ayikho insizwe engangayo lapho khona umvangelo ongibuka ongangayo yayiningi lensizwa wayifika unkosikazi esabafana sebeyigwintile bayikhipha umphefumulo bayifika ngase ngiyalima ukuthi awule ndoda isihambile ikhuluma into enhle kangaka uthi uBhomela Nkosi yezulu nomhlaba ngobona uNkulunkulu uthi cha kodwa abangingizela lo mnomzana uyithathephi lento nampo abazali bethu uNkulunkulu bathi hayi samlandela impela manje uShembe uyithathephi lento uthi hayi sibhadala kini wasala sheleli ngathenga ubhatata katini wasala uyithathephi lento ithi lento umnikazi wayo kazi ukuthi sifile ayisithula le ndoda yathi cha Nkosi ncebo kaNkulunkulu le nto le kadade wethu ubeyileke lapha ethi kangumphaso uShembe kasidli sikwethu bathi abangophana imithwalo sami
sinalelo cala izonda kusemani moto bathola bazulu yasiyaphuma yasiphinde lapho ekhawule ngakhona bathi ekhashwa lapho sekwalini yangena phindele showe esimeleni yasishiya kanjalo sinalelo cala Nkosi Yesu namhlanje Nkosi usosazenzele amen Baba ngingumntwana wakho Namilosa ngashembe amen. Amen. Ngishuthi ngiyambingelela igama likaShembe amen. Ngiyijobile ezandamela uzomuhle temple amen. Amen. Thina sikhule uShembe umoya. uShembe nyama siqala ukubona ngo-1982 88 2002 so uma igama lithi Shembe sisisabe njengenyoka ibona inyoko lithi inyoko njengamanje bonke bangahlakazeka kodwa lena la South Africa la abanye bakhe bepansana nje ememeza uShembe Shembe gijima eze kuye uyafika uthi awu umuntu udlala ngani uma sekusenkingeni ngempela ulibize leligama uthi hayi uShembe uyayita hayi vele uhlala edlala ngami usiyalimala Denizwe lakithi asilimali uma sithi Shembe sisuke sazi ukuthi senkingeni bese siyixazululeka lonto amen Ngisejudiya ngithi baba khuluma umunye ngapha eceleni ngithi baba kunensizwe esemandeni ngiyacela uma sihambe imizini abantu abakholwa nabangakholwa sihambe nawe lo munye ukhuluma izwi phela umulapha uNkulunkulu liyalishone phansi hayi ngoba kusembobheni nje bayakumlezana uthi ke lo munye baba umkhulu wami wefuya amakade lithunya sizolethula wena khuluma umvangeli ngithi baba kunensizwa esemandeni ethanda ukukholwa siyacela uma sihambe emizini abantu abakholwa nabangakholwa nifike besinde sethunyasi kusukusise ngathi amen uyingcwele ngafika ngayitshela izinsizwa kunomkhokheli lapha uMandwalani Nkosi yami Nkosi yamakhosi nonyaka ka11 ihleli phansi Sengiyafika kuye ngelina siyokwenza ulala nathi uthi imvangeli yona ukubuka umuntu meye njengophela nikale la nje isizulu phela uma ngishoshwada angizela umzulu mina amazophutha ngeke nenwakala ngeke kunjalo nakithi thina abantu esisuka leni nisikale kanjalo kathi cha uShembe usiphathe njengawonke umuntu amen uthi ke mvangeli ngiyacela kunendodana yami leyahamba 20 years isemelika manje ngenzeni na hayi baba sicela umthandazo ngase ngikhumbula ukuthi asicelile ingilozi athi Nkosi yamakhosi mina ngikhuluma kancane ngasunga nayo ngithi siyacela ukhala kamkhokheli kumukeleke ngathi amen sabuya kwaphela inyanga ngaye ekhaya ngabuya uma ngibuya usiyangifonela umkhokheli uthi mvangeli hayi akufike ngafika uthi hayi ngiyabonga awuyinda bona hayi isifonile indodana yabona emva ka 20 years njengoba ngisho ukuthi sikhuluma ngoShembe umoya thina usethi ke mvangeli ngiyacela ibuye ungathi ingane kwayo into ngisho mina ngikhuluma ingane kwayo ngoba ingane kwayo ngiyazi ngazi ukubona phela ikukhuluma lokho bese senza umthandazo sicele
Waphela inyanga wasicela futhi umkhokheli. Uma sesiyafika fica umntondo ushiya wendoda. Yabona phela uma ufika emzini womuntu akufanele ushaye umthetho. Fika isikhathi sesonto efuna ukuhlala phansi uyazi na umuntu omntondo ushiya ukuthi akakwazi ukuhlala phansi. Ngathi cha size kuwena hlala ehlalweni. Ngegameni elilodwa uthi la abakhona eMelika kunisishingishane noma kushika ishingishane wona lo muntu othwala umoba ukhanga uyithathe lo truck yolitshinga kude. Ngase ngithi mina hayi vela kulonda uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu le eSouth Africa. So ke asiphatheni kahle eSouth Africa ukuze uNkulunkulu angajabule. Amen. Baba ngiyacela nasizweni lakithi izwi likaNkulunkulu asithandi ukulilalela, sithanda ukulalela amazwi angashiwo wena enyazweni lezulu. Siyacela usipha amandla la ukuthi uma ushinto senza lento oyishiloyo. Amen. Ngiyabonga. Yohamba ngingedwa esikothini sosisi nginikele esosibini nasentombini ajafethi nginikele esosibini Baba Nkosi yamakhosi yakhuleka ezulwini uba kuvumeleke nami ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi ngikhulume ngoBombela ngoba ngiyingane. Baba Thixo ingcwele ngesikhathi ukhoneke ngikhulume ngoBombela masinika ithuba kanje. Ngizoqala kukhona kancane nje ufika wakhe emzini wakithi encwadini la wayefika khona wathola isiqoko sekhongoma. Mayefika lapha encwadini akekho umnikazi wesiqoko uyasebenza eGoli. Ogcine engumfundisi waleli bandla, umfundisi uNgcobo D. Uma ehambile uBombela esahambile nje ngoba wayecelile inkosi ithi ucela ukuhlala ukuze ashumayele ivangeli lapha endaweni. Mayese esahambile ke uyabuya usethi mama esegcikeni ngekho endlini. Mama ngicela lapha na ebhokisini lomntwana wakho ungikhiphele isiqhoko sekhongoma. Usabuza umama umakhuzwayo umama kamfundisi uthi usifone kanjani isiqhoko lapha ebhokisini. Uthi mama nginike lesi siqhoko sekhongoma. Ngambuza izinto eziningi wabona umakhuzwayo ukuthi hayi akuyena umuntu lo. Wabona into ephakathi ebhokisini. Sikhuluma indaba kaBombela. Amen. Wayeseqonde ebhokisini sokwesikhipha. Wona usiyosiza ukubhalela indodana yakho uyitshela ukuthi angizisho umvangeli uNgcobo wasesinamva phansi kwekhena. Amen. Usethi ke ubhalela indodana yakho kuyitshele ukuthi kufike mina la nguShembe ngathatha isiqhoko sakho ebhokisini. Usiyabhala ke wasabhala ngakho amafoni lawo. Yabhala kumakhuzwayo ale ndodana yakhe yabuyisa impendulo ithi ma wena uhlala mangengekho uvulela abantu ibhokisi lamabone impahla zakho uthi mntana makene umuntu inkinga ulibone usibone isihloko akaze aze zabone lebhokisi lakho. Wafika kuNgcobo mayesefikile uNgcobo naye esefika ngekho uBombela esahambile. Mayefika la usefika uthi ma besakhuluma ngendlela besaba ngomsindo ma
uphi lowo muntu owamnika isigqoko sami wathezwa wayekhuleka ubhombele eminyama sezwile insizwa yasezulwini ukuthi sefikile umnikazi wesigqoko wayesethi wakhuleka athi ekhuleka ekhaya wayesethi uMakhuzwayo nangoke lowo muntu wayesephuma eseyabiyena uthi mntanami mina engathatha isigqoko sakho mina mntanami engathatha isigqoko sakho wawusibone kanjani na unalo iBhayibheli mntanami baba likhona amthatha iBhayibheli lithatha iBhayibheli wathi asambe sohlala lapha esibayeni senkomo la sizofundela khona lezi incwadi wahamba wahlala ngempela esibayeni senkomo uma behlala esibayeni senkomo uNgcobo uthi uthatha ibheji wathi hayi mntanami sophendula umquba nje sihlale ngeke asifune ngilifuna ibheji wafika ngempela bahamba wathi vula incwadi angizazi incwadi eyevula wathi vula le ncwadi yamshaya wathi vula enye yamshaya wathi vula esithathu abangisayifunda wehla umbani wadwebeka phambi kwakhe washayeka phansi wayesethi phezu kwakhe ngesandla wayesevuka wathi funda incwadi yami wathi baba sengibonile uyena uNkulunkulu sorry yaxolisa baba sengibonile ukuthi awuyena umuntu uNkulunkulu bakhonza abahle sikhuluma njalo kwenzeka ke waphuma uNgcobo la ekhaya kwabo eseyakwakho wakhe seganiwe kanwe intombi yakalithuli waphuma kwakhumuzi wakhe laphana la kuthiwa sesinamva-ke khona manje mayefika laphana waba esenezindlu ezimbili waqhamuka uBhombela uthi uBhombela mntanami la lo muzi asiwona umuzi wakho lo owami lo muzi yakhe indlu esonto la abantwana bezosondela khona namhlanje sontela kuleyo ndlu iyaguga ifusi uthi kodwa othi ma kuya ngoba bakhonza abahle indaba enkulu uNgcobo wayefuye inkukhu njengathi sifuye uthi bothi ma kuya ngoba usucela abantu bembisiza la othatha ungafuni baze bajuluke umjuluko wabo ungaconselile sisiza othi masebeqedile njalo osuku usuthathe umbila phelele inkukhu zidle lapho esebe nangakusasa kube njalo wakwenza lokho uNgcobo uthi ke lo muzi ngiyakuleyo ndaba ke engiyithanda kakhulu uthi lo muzi ke mntanami njengoba ngithe akona wakho owami uthi lo muzi ngiyacela mntanami ukuthi owami lo muzi la lendlu lethempeli le abantu abazosonta kuyo igama lalo muzi sesinamva aqanjwanga uNgcobo aqanjwa uBhombela wathi sesinamva inkunzi semathole wayazi uBhombela uchaza ukuthini ayike ngempela ke wayeseqamba amasango onke alomuzi amasango amane ukhona iGetsemane khona iHoza khona iSalambati khona sengikhohlalelele okhona iHoza waqamba amagama wayeseqamba umfula ngale wathi la lo mfula ke mntanami yilapho amanazethi ayeke ukuthi ma asebenzise lo mfula omkhulu ngobhoza aphuze lamanzi igama lawo sentokozweni wathi aphuze lamanzi noma ngabe umuntu obeguliswa isiphi isifo uyophuze lamanzi asinde ayibonge Nkosi Nkosi kusisene kuzwe amen Nkosi yethu simagate
Nkosi izulu nomhlaba. Ngihlala uvalo baba. Ngiyacela lingawona umsebenzi wakho. Umfana wakaNgcobo lo emaqadini wawumvangele eThekwini. Shembo ingcwele ngicela ukukhuluma indaba yesalukwazi esukhulu esizaluma kuzoba yona yodwa nje yinde kodwa ngeke ngiyenze ibe yinde. Mawusuka la engonweni ayazi ngamaNazaretha engonweni uye eGamini ufike kube khona indawo ekhisi eMzunga phakathi kwalapho kunomuzi wamkhize la kwazala khona lesalukwazi. Lesalukwazi sasimthanda uShembe njalo mayedlula akhulunywa kahle ngoShembe mayedlula la uBhombela kodwa sasimthanda kube nomngane waso ababelingana naso beyizintombi okwakuthi njalo uma uBhombela edlule entabeni bathathane nomngane wakhe bamphelezele baze bayombeka kwaShangazi bese bephenduka sebebuyele emakhaya. Sekuthi ngelinye ilanga bahambe isigalile le ntombi igale kwaShangazi iyingoduso yakhona. Bathi ma sefika kwaShangazi sekufuneka bajike babuye. Abesethi uBhombela akenizela abantu abacela abantu usewaze wabajoyela ngoba njalo mehlo labayamphelezela. Abesethi kubo senjashika abantu abami bathi yebo baba. Athi kube bekuya ngami benizohamba nami nize niyofika entabeni yaseNtlangazi. Bangazi ukuthi usho ukuthini ngoba phela vele bona bawona amaNazaretha. Lokwazi ukuthi ukhulu uganile kwaShangazi futhi umkhwenyane wakhe akaboni kahle ngoShembe. Wezwa lokho nje kusho uBhombela wayesejika nomngane wakhe sebebuyele emva. Bavuka ngomsombuluko bala bebamba khona itoho. Bathi besatohoza kwajika izulu lomnyama lathi majika lomnyama basebeshiya umsebenzi bathatha indlela emakhaya. Abafika ngemakhaya laduma izulu kabi labathatha nomngane wakhe labaphosa eMhosheni batholakala sekudlulile izulu begonene bephansi eMhosheni. Wathola wathi umngane wakhe lo abanaye sethule bagonene kodwa lesalukwazi sukhulu sisaphila. Ngicabanga ukuthi mhlambe kungakho ngikhona ngoba saphila. Lesi salukwazi bantwana benkosi walungiswa wafihlwa umngane waso sanyangwa saphila sagcina sishadele kaShangazi. Esathi mase sishadile bayithola ingane kodwa kwaba yintombi zodwa zaze zakhula impela. Uma wayeyesibili eyathi seyiganile kithi seyizoshada kwayimanqa beplana nomkhwenyane abawona amaNazaretha ukuthi abaye kubaba ilanga bayocela ingane zabafana. Uma befika kubaba ilanga bafika kubaba ilanga kade ukhulu ahamba noShembe emthanda uShembe kodwa ngenxa yokuthi wayebambisene noShangazi akwazanga ukuba yiNazaretha. Usethi ubaba ilanga nizobathola abafana bazoba babili. Usanda kuhamba nje umalume omdala beyomshumayela lapha ekhaya. Uselo omncane owazalwa kanye nami bakhule nje umalume sesilingana nabo ngoba oma bazalwa kuqala.
babe sebeyaphenduka bambona uShembe baba maNazaretha umkhulu nokhulu. Engingazi bantwana benkosi ukuthi kuyaye kube kubi kangakanani uma uke wangabona ngasolinye ngoShembe kodwa ugcina usuyiNazaretha ungakukhumbuli lokho ungakulungisi lo wake wakusho. Akukuhle kahle inkosi yezulu nomhlaba emzini wabomalume konke akuhambe kahle kodwa isizathu kasisazi sesifisa sengathi uShembe angangenelela abheke ukuthi mhlambe kwakuqala lini lekhehla emva kokube laphuza ukumbona uShembe likade ingakhulumi kahle ngaye. Nakithi-ke uma wafika lo mNazaretha owathi ma esegana kithi wagana eseyiNazarethi waphenduka intombi awatshela ubaba ukuthi uma unqaba ukuthi ngihambe noShembe sengamane kusale wena ngomkhulu. Wavuma ubaba kwaphoda ikhita azoyenza waqala uma wayohlanganisa eParadise ngaphambi kokube ayoshada ekhaya ngoba wayesebona uShembe. Wangena kanjalo uShembe kithi bantwana benkosi sazalwa sisizalelwa kulento enhle kangaka eyafika noBhombela lapha ekhaya labomalume. Mhlambe le ndaba ayokuyiqhubeka emangini esikhathi esanele. Nkosi kusinizwe. Amen. Asenda go pepesa abamba engozini nege bapoyozwa ngiyacela inkosi umyazi wezulu bangisule iziyembezi ngoba ngiyakhala ngihlawula icala. Umvangeli uMgaphi ethembeleni endaleni kwaNongoma kodwa usesekhaya kwaHlabisa. Ngithi angisukume ngiziphose ekuthibini uma unyazi ukhomba umuntu lithi abavangeli abakhulume ngoBhombela. uShembe uma efuna uyadale iplan ukuthi angakuthola kanjani. Indoda emkhulu wami isikhozi sasesontweni eSheshe bakhe eDumbe emaplazini eMkhuphane. uShembe wayithanda le ndoda wasedala iplan ukuthi angayithola kanjani ize enkonzweni izoba umNazaretha. Ngizoba umsenyakeni no1934 wabe sangena endodaneni yakhe engubaba engizalayo okuthiwa izinto zamakhosi eyidayisa imvunulo bayazi abaningi ukuthi ayidikile ukusebenza eplazini ihambe iyofuna umsebenzi eGoli yosenza eGoli. Ithi ngeke ngisebenze mina nginaholi. Nangempela ubaba wadila iplazi wayeka eplazini wahamba ethi eGoli yofuna umsebenzi. Ngasemuva umlungu weplazi ubasi wasala elwisa umkhulu ethi iphi indoda
wabesaqala abelungu bebakhulu kungabakhosi omhlaba kuthiwa obasi. Umkhulu wabesakhuluma nogogo intombi yakwanene wathi, "Nkosikazi, ngikayela umphako, ngizovuka ekuseni ngigibele ihashe ngiyofuna indodana yami eyeke lapha eplazini, uyayifuna ubasi, ufuna ukungixosha manje lapha eplazini." Wawugaya ugogo umphako inkukhu namaqebelengwane wafaka kwingqayisuka ubeka ekhabetheni eseni, wasevuka umkhulu ethatha lo mphako esegibele ihashe eyofuna ubaba eyihlobela kanti ngenza kwale wenza kuyo kophelekopho. Umkhulu esanasuka nje ekhaya ukhombeka ekhaya ukuthi kusekuphi obala wenceda omhlophe uzwa indoda ibikelele ithi, "Sawubona wendoda," ugijima ngekasho umkhulu. Umkhulu mejiwe ethi, "Ngempela nangu umuntu eze." Uphakamisa isandla uyambingelela lo muntu, aphendule umkhulu ihashe amhlangabeze lo muntu. Ukubingelela kwalo muntu okumhlaba ngaphakathi eyibinini umkhulu. Uma behlangana ithi le ndoda, "Awehla ashile umkhulu icathulo ngesithandaze ngoba uphume ekhaya wena ungathandazile." Wase kuphela umkhulu, "Kabe ngiphume kanjani esazini?" Umkhulu emasimini eye next door eye kwamakhelwane wayengaphume engathandazile kwakuyindoda yomthandazo. Yayisiyahle khulu icathulo wasebethandaza uthi, "Le ngane yakho ifuna uyithola ibambele isipani seyinkabi isuka emasimini ziya eKaparasi." Uthi indoda ise unyeza umphako wendlela ngoba umphako uphethe esikhwameni sakho usubonile. Uthi umkhulu, "Hayi, kuyana ekhaya lo mphako uphuka ebusuku afuzile kuwe usubonile." Ithi le ndoda, "Hayi, awuvule." Wasekhipha umkhulu ungayisuka inkukhu kungayisuka nabaqebelengwane ufica iphethuza abasemzini imningo yashembe yasezulwini. Uma sefuna umuntu uma kwenzeka intembi wena ungabasola 100%, kodwa wakwazi ungenzeka uNkulunkulu khona into ayikhulumayo nawe. Uma kwenzeka futhi into enhle wena ungajabuli 100%, kodwa sishiye ispace kuze ungaqhamuki intembi izongelela ungahlubuki. Nangempela umkhulu wasebuyela ithi le ndoda thathe itshe ubeke lapho wayidlula khona ngabe iyethefeni wasebeka umkhulu itshe. Wayesebuyela-ke ehashini umkhulu umethe esazogibela nje enjeyana umethe uyabheka aseyibone indoda umkhulu ukuthi iphi. Ithe le ndoda ungakhali ngomphako wakho uzovila abantu endleleni bawuphi umphako. Nakhona uthi umkhulu agabashiyeke yathi gijima yasho uzoviyo abantu betheqalaza emzini othize empheo abantu bambiza umejisa kashe eyalomuzi bathi, "Hayi, sibona nje ogibele selilambile bafana thathela liphi umgakazi libe amanzi nawe futhi ube usulambile nawe." Mbala thatha iqike endlini usilekela entuza kwesifaya uyashunqa ibhodo usilekethi kanti ushunqa imbuzi phakathi. Baphaka mlantu ugqoke endlini bayaphaka bathi baphaka imbuzi bathi, "Yabonakala nake umphako wakho uzofaka esikhomeni lana-ke idle ukuze ungalafi." Bathi ukhona umuntu odlula lapha efuna amanzi sathi nathi ichiba ngelapha ecibeni wangena ecibeni sathi kunengane esewawubhaqalala ungayinaki ukuphuza amanzi wena embizeni. Wase wakha amanzi waphuza wase wafaka eshumbini. Uma sephuma kuleli chiba ubombela ubonakala usephuma nengane le ebhaqalala ebingasukumi ingahambi. Le ndoda wasehamba umkhulu nehashe. Uma noma ikade udle nya bathi laba uthi umkhulu ebenjani umuntu kanti uthi, "Hey, lo muntu uyobonisa umphako wami endleleni." Nangempela ogibela asho umkhulu wahamba uzwa viyo kanti ubizwa umshayeli wey'nkabi. Bathi, "Nayi indoda nakho ingafawa kwambele iy'nkabi uyabona yashila kitena ngitshela ubaba uyofuna mina."
ishumi lawusheleni bese kubuya ngezekhaya uthi ukwazi ufuna umqoshe ekhaya uya uzekhaya Nazareth angazi bona 36 37 wayesafika uShambe ilanga emkhuphane sokuyilanga akuseyena umqalwendle umkhulu uma efika uShambe efika emzini owakhanye kuthiwa bethokhanye wozobona uNkulunkulu uma engena umkhulu usho nami lo muntu wabulisa umphako wami bahlala beyaxoxa nomkhulu usengena ngale lethitiye uyaphuza itiye uyilanga phinde phuza inkomishi uthele isithathu inkomishi uyayigonqoza uthi mkaphi phuza lapha natitiye kanti usiyamlokotha ilapho umkhulu athanda khona uShambe ngokuphelele eManazarete amen wayithe ufuna ukubhathatiswa le entombe uthi uShambe ungangeni lapha emanzini hambe ulungisekhaya zokubhabhatisa nokokokazi wakhe ekhaya asisuka ilanga entombe seliya emkhuphane umfika emkhuphane ogogo wathatha uthulumbila asukutshani afaka phakathi benza amatrasi ulala inkosi ilanga ladla amanzi ey'nkomo zakithi hey kanti sekwakhiwa inzalo engamaNazaretha eyithi bakwethu inzalo kamkhulu yonke ingamaNazaretha ezweni lakwaHlabisa azange ngibone indoda enenhlahla njengomkhulu ngiyaqala futhi lokho akuyona inhlahla kahle uma sizicwaninga hayi uswazi othize ngoba le ndoda inabaxoxa aba-15 enzalweni yakhe enqala kubona yini na kwathi behamba umkhulu emhlabeni ma kuyobikwa inkosi ilanga lathi hayi omgabhi ningakhali thina umgabhi simthumile uyoshumayela ezulwini 1992 ngoba mfishane sengibuyela emuva ngiyibalekela le nkolo lena ngikhayile nkolo ngizofaka opherekadini mina manje ngigqokisa ngamadola hayi opherekadini useka umhlaba isovala kodwa ngoba ngidlala ilanga ngiyasontweni ngangena komaroma komasheshe komaphenda koSozayoni kodwa 1982 uShambe usiyangibuyisa la ephambili ngoba sengifundile kulama college engifunde kuwona usangilethe ephambili 1982 ngaginqa ngemoto esiqwini waHlabisa imoto yangishaya ikhada ngengozi usuka la ezala ngapho babe sibhedlela waHlabisa ke waHlabisa ngasoyishowe engurezana ewentwethe kanti uShambe ukhipha umoya obhedayo ufaka umoya omusha ngoMnazaretha ngibantwana benkosi uShambe sengathi ezweni lakithi lakwaHlabisa ongenza kumakhona okubi uShambe aqede iyakhulaza emndenini kamkhulu umgabhe behlaba inkomo embili evike ephelile sibonga ukuthi wasithola inkolo yoMnazaretha washiya amaplazi waze okwakhe ezweni laHlabisa sase siyanda siba baningi ekangaka esebeni kunomakoti abawu-21 ngenxa yenkolo le kaBombela ayineza umkhulu ngibantwana kaNkulunkulu Shambe ukhumbule umndeni kababa lapha ekhaya uyahlupha mkhulu ney'ngane zethu ayifuni uganza bethu ubushimane nje ongabazi ubani lezi amantombazane bethu ubushimane kanti abantu bahle bamasa kodwa awazi ukuphi sala Shambe upitso zethu makoti singashiyi imizi yobaba sambe bengekho makoti ekhaya ngoba othi umuzi ushiye nobani umushiye ekhaya engekho makoti oshanelayo engekho indodana egane ngoba ihlale umfana noma yinini uma intombi ingaganiwe sikunisibazi nozithi unothando omkhulu
ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle wasebuhleni waNazaretha. Amen. Nkosi yomsa umvangeli wakho lo ezweni lasemkhambathini enhlala kahle. Nkosi ngingumntwana omncane kakhulu. Ngiqala ngokuceba idimoni labagcotshwa bezwe lakithi. Uma sebehamba bavele balandelane. Mhlambe ingakho umvangeli uhlongwane emkhambathini. Ingakho yilapha abantwana abayingcwele ngenxa yokuba ubona ngimncane kodwa akekho onganga phambili ngoba obaba baphilile kaBonkulunkulu. Amen. Amen. Bantwana sabanenhlanhla sayibona lensika yomlilo ehla isitimeleni ezweni eCatholic ehlela ezweni lenkosi yakamlaba yayisiyadlula ezweni lakithi enkosini yakamdluli ethe mayingena ngene emzini wenkosi ezimbangeleni bangaba nenhlanhla yokubona ukuthi uNkulunkulu kodwa yafika ngena ngesango lamakhosi noma labantwana ithe mayingena base beyiphuza base bengatholi kodwa okwenzeka abakunothisa yayihamba nesixuku ekade ihamba naso maqede yaphuma inkosi ngongamukeleki yayisidonsa inqayi indawo yamabutho inkosi yakithi la yenza khona izinto yayisiyanqamula yahamba njalo yashona ngale ko number 2 ezweni lakithi ngasedamini lakhona khona idamu yathi mayifika isibuthisa phakathi komuzwa kaZulu yayisiyakhuleka emnyezi emzini kaZulu yathi baba mnomzana athi ngiyakhuleka kwakuyoshona ilanga yathi ngiyakhuleka noma ungangilalisa endlini ezikomo zamajoka akho wayesephethe uZulu bani lokhulekayo waphuma umfana wathi hayi babuye sabeka lo muntu wathi angasabeka kanjani wesephuma uZulu nayisethinto kwakhe okumenza ukuthi abe indoda uthi mayesephuma uZulu bangcwele uthi inkosi yamakhosi mayesephumile sethe inkosi yamakhosi uthi Zulu ngicela unikeze abantwana bakho ukuze ngithandaze nabo ngokumakhoda kangeni ilanga lingakashoni uthi mayesengena ngaphakathi usehlaba esihlalo somthandazo okulala uthi lala nathi namhlanje na uthi bantwana abangcwele kwenzeke isimangaliso ababekhona leso sikhathi bathi wakhayisa abantu kwabhonga amadimoni kwangaze ukuthi kuthandaza kuni kwalomuntu bantwana abangcwele uma sengaphakathi emzini kaZulu siyahlala uthi amakhosi akulelizwe angalile uthi ngizoshiya abantwana abangilandelayo ngizowashiya esiqingini somfula singabe ekhwela abantwana abangcwele ezweni lasemkhambathini uma besehlala emzini kaZulu sebatholile usegcina usebeka inkosikazi yalapha ekhaya engumandlovu seyiqamba igama uthi wena nkosikazi uthi uyoba umathalente ngoba uyoba namathalente amaningi kulelizwe lasemkhambathini akayoba khona umshumayeli ayoba khona umvangeli akayoba khona umfundisi uma ubona sekukhona kwenze ngo1978 ngangena izulu abonkulunkulu. Amen. Bangcwele bahle mayesekhupha owasezulwini esephuma esevalelisa eyothi mephezulu ngentaba emkhambathi wayesephakamisisa mvlela wayesehlaba isihloko sesithupha esithi sakubona kuphakama sakubona Judiya intombi ezazimphelezela wayesekhuphuka naye bangcwele bahle zathi mefika phezulu wayesephenduka ebheke ezansi wathi ngabe kwenze njani wale ndaba ngabe idla abantu na wangaze ukuthi wenze njani uthi wakati inzukwane embile entathu kwabuya amadoda edolobheni kanti noZungu lendoda kubo bangithi bayamazi umshumela adethwa ngizitsha kuNkulunkulu. Amen. Base beyikhava lendoda beyibulala eweni eseshila ubhombela wahlukana umuzwa wangithi ngalelo langa kodwa izama zahlathi seshilo uma sehamba ubhombela enqamula ufika abafana beyishumi ngale kwentaba omkhambathe amaqongo ufika ukuthi bantwana uzangimbaphathisa ninika uphawu lasezulwini bayeza bafana ngathi kuyadlalwa base bebabhajadiswa bathe bebabhajadiswa abantwana bayingcwele wesebabuka emehlweni wathi osala bemunye nempela siyesikhula thembe khona umphathe edeni obethiwa umkhize uyena wasake bhajadiswa obhombela abonkulunkulu. Amen. Uma seseyideni ubukela isikhathi kwaku1927 ngo-April uthi mefika kuwakunenkosi inkosi zamadokodo eMaritzburg sebeyafika bamlandela omkhokheli uyabuza uthi obani kade ngikhuluma ngayo endleleni bathe sofika lethetshana isisithethisa wathatha uswazi wesethi bajahajaha wathi ngabokhuluma ngoNkulunkulu bathi wemathalente wathi ngezwani emfuleni umngeni bathi baba seziphoya sasithi inyoni bathi wangeyona inyoni leyo kwakuyimina ngithi sihlukanisana inkonzo ngoba isikhathi sasingekho kwakusontwa nje ubhekele makumnandi kumnandi uthi nezwane esiqingini bathi sezikhwela wathi lelo khwela wangemina wangeyona inyoni kwakuyimina ngithi hlala ephumana emfuleni uthi lapho kwamukela ibhayentu yasebisini lapho sebehlukana kaBonkulunkulu. Amen. Nkosi kusizwe. Amen.